ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо бародаро. Ва дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳоро пешкаши шумо мегардонем ва бо нархи арзон мебошад. Дар комментарӣ нависта будед, ҳатман пешкаши шумо мегардонем бародаро. ба касоне ки чӣ гуна мошин, хона, замин, квартира, чизе ки дар кор бошад, ҳатман дар таги комментарӣ нависед. мо дар навори оянда пешкаши шумо хоҳем кард. ва касе ки чизе фурӯшӣ дошта бошад, ҳатман дар ватсаи мо сурат маълумоташро роҳӣ кунед. мо дар навори оянда реклама мекунем. дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. як нуна лайк ва подписатсияро зер кунед. мо бошад наворо сар мекунем. дӯстон, касоне ки мехоҳанд сарҳади Қазоқистонро гузарад, пас ба компания Ака Аҳлиддин муроҷиат кунед. иншоаллоҳ бе ягон мушкилӣ мебарад ва меорад. аз метро Теоплистан ва метро Анино ва метро Алхово мебарад. касоне ки аз номи канали мо Насим Теҷе гап занад, мардҳоро 500 рубл скидка ва занҳо, модарон, хоҳаронро бошад 1000 рубл скидка мекунад. муроҷиат кунед, аз номи канали мо салом расонед. компания Ака Аҳлиддин дар хизмати мову шумо. با کمال ادب، احترام، محبت و صمیمیت خاص شما را و اهل پیوندانتان را
و آمد عید سید فیتر تبریک نموده برایتان در این لحظه های مبارک طلب و نیت های نیکی دوستانه را از درگاه یزدان پاک تمنا دارم. الها بر رزقتان برکات و حسنتان نور الهی و زندگیتان عافیت. بگذار خداوند از مهربانی هایش سرفراز گرداند. برایتان خوشبختی هر دو عالم را نصیبتان گرداند. عید رمضان آمد و